kids! Aadi na naman ako ay Teacher Lolet. Mag-aaram nga ako kita yanahin bago nga kanta. Ano ba it atong ginbubuhat kung may naton mga minangnuan na hayop? Pinapakaunta, pinapaura, pinaiinom, nang pinakikuyasan, di ba? Yan na, itutudlo ko hay iyo, ini nga kanta na ang title, E-Beauty. Yan na, mamamati ka mga akon kay kakantahon ko ini nga waray duyog. Iti kaduha, duduyugan na. Ngan ikatulo, magdududrungan kita hin pagkantahin. Babalikon ko, mamamati anay ka mga akon kay kakantahon ko ini nga waray duyog. Ikaduha, may duyog na. Ngan ikatulo, magsasarabat kita hin pagkantahin. Nakuha mga bata? E-Beauty-an ayong ko nga pinaura, nagbabantay hiya, hanumay nga binulad, kun may manok nga lada o pagtuktok hanumay, aw, 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 dalagan manok. E-Beauty-an ayong ko nga pinaura, nagbabantay hiya, hanumay nga binulad, kun may manok nga lada o pagtuktok hanumay, aw, 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 dalagan manok. Nganya na, pamati ka mo, tininga kanta nga may duyog. E-Beauty-an ayon ko nga pinaura, nagbabantay hiya, hanumay nga binulad, kun may manok nga lada o pagtuktok hanumay, aw, 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 dalagan manok. E-Beauty-an ayon ko nga pinaura, nagbabantay hiya, hanumay nga binulad, kun may manok nga lada o pagtuktok hanumay, aw, 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 dalagan manok. Mga kids, magsasarabat na kita yanahin pagkantahin. E-Beauty-an ayon ko nga pinaura, nagbabantay hiya, hanumay nga binulad, kun may manok nga lada o pagtuktok hanumay, aw, 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 dalagan manok. E-Beauty-an ayon ko nga pinaura, nagbabantay hiya, hanumay nga binulad, kun may manok nga lada o pagtuktok hanumay, aw, 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 dalagan manok. Maupay ngayon kung may naton minanuan nga ayam, di ba? Itsunod, mag-aaram nga ako kita hin bago nga kanta. Bye-bye mga bata!